Pravi su jesenski dani, selo Bošnjaci, jedno od većih sela županjske općine sa približno 6000 stanovnika, kao da živi normalno. Ovdje je rat u neposrednoj blizini, svakog drugog, trećeg dana ovdje po nekoliko granata razara i ubija. Međutim, živjeti se mora dalje. Imamo dojam ovdje gdje se sada javljamo u ekonomskom dvorištu poljoprivredne zadruge Županja u radnoj jedinici Bošnjaci, kao da rata i nema. Vi ste sada došli, čujem, tražite sjeme. Da, upravo sam došao sa njive i tražim sjeme od kušenica da sijem. Koliko bi sijali pšenice? Pripremio sam za 3 jutra, mogu bi to momentalno sijati, ali sad čekamo sjeme da dođe svaki čas. Ja, sad je malo palo kiše, sad je lakše i pripremiti. Pa po prilici se može pripremiti, jesti još suvo, ali može se pripremiti. Kako doživljavate ovu situaciju? Dosta teško, uvijek stalno mislimo da ćemo biti pogođeni. Ja sam već jedan put bio oštećen, traktor bio mi oštećen, koštalo me oko 300 maraka dok sam ga popravio, ali dalje se mora raditi. Jeste sve obrali? Čujemo da je s kukuruzom dobro, da je dosta obrano. Obrao sam sve, pripremio sam 10 jutara za pšenicu, treba još prići, pola sam za stanjuračom i baciti mjetno gnojivo. Pšenicu sam nešto uzimao ovdje za pola, a pola ne znam, vidjet ću, skupo mi dosta ovdje. Jeste ugovorili proizvodnju? Pa jesam, ugovorio sam 5 jutara, a 5 bi sad sam je osvojio. Negdje 400-500 maraka treba uložiti sada po hektaru otprilike. Treba i više, da, pšenica je trenutno otišla na 14.000. Mislim, moramo dati 200 kila za 100 kila, a sad to je bilo prije, a sad ona 14.000, mi smo dobili 4.500 po metru. I sad mi moramo dati više od 200 kila za 100. A gnojivo isto tako otišlo gore dosta, ja ne znam, ne možemo bacati kao što smo bacali više. Ja se ne sjećam prijašnjih godina kad sam bio ovdje u Bošnjacima da je ovako bilo i MPK i URE po izboru. Znate šta, ima sveg, ali dosta skupo pa ljudi izbjegavaju sad. Neki dosta i ne bacaju gnojivo, kažu ja se neću bacati, slušam baš i u nedjelju od ljudi. Kaže ja ga neću bacati, nemam otkud. Ako ugovor pravi mora, kaže, podijeliti sa zadrugom, a kaže sam ne može financirati. A opet kad ja razmišljam, ako ne baciš u zemlju, neš ni dobiti na jesen. Moraš ga baciti, pa sad koliko košta da košta. Ne smemo računicu, mi seljaci puno misle. Vi niste imali sreće, vaša kuća je dobila čak 4 granate. 4 dobila. Je ko stradao? Jeste zet. Tu da ga je štrajfovalo i kroz list, kroz nogu mu je prošlo. Geler. 3 su pale u Baču, jedna ovamo u Haustor, jel? 2 u Baču, jedna u Svinjaci, u Štaga ta je razorila, a 4. je tu deto. Razorila kuću i kažem kapiju odnelo na onu stranu. A ja u to izgoreo. Ništa od njega, jedno gvožđe samo tamo izvukli, bili tu gde. Šta vam u Svinjcu od stoke stradalo? Krmača za 2 dana bi se oprasila velika i još jedna mlada, eto. To je stradalo. Vidim, ispred kuće ste napravili bunker. Da. To samo za vas ili za tu susjede? Komšija, evo njegov otac i mi to smo napravili. I još jedan komšija tako pomagao pa smo napravili. Onda sad kad to zapuca, onda bežimo tamo. Malo je ljudi ovdje u Šokadiji vjerovalo da će postati i krtice. Eto, nakon četničke najezde u sjevernoj Bosni morali su ovakova improvizirana skloništa praviti. Djeco, pa jel se ovako bojite? Pa malo. Da, bojimo se. Mnogo djece iz Bošnjaka otišlo? Dosta, većina je otišla. Sad se polako vraćaju zato što će škola početi. Koliko vas stane ovako ovdje kad jače buba? Bude po 30. Bude puno. Ko bude iz centra išao prema ovamo, onda kad počnu granate spadati, onda ulazi po više svijeta i tako. Hajde, reci mi ti malo, kak se osjećaš ovako ovdje dole? Ja se osjećam kao da sam krtica i ne volim biti ovdje kada se puca i strah. Ovdje nema ni jedna kuća podruma, jel? Ima moja, ali to je jako staro, to su vikle, to je samo za krompir i tako, za povrće što se
stavljalo tamo i da bude, ali to mi tam ne idemo nikad. I ostanete ovako cijelu noć spavati ako buba Jednu smo noć prespavali tako. Do cijelu noć smo bili tuda. Cijelu noć udaralo. Spalo je taj puta jedno 20 projektila na Bošnjake. Tu sve okolo nas. Eto, kraj skloništa tu je to samo 5-6 metara spala od nas. Eto, moj tata i raniti i komšija su mi iće su raniti. To je sve bilo, kako bi rekao, ne znam. Ali vidim da se dosta normalno živi u Bošnjacima. Ljudi su na poljima, rade, siju, beru. Pa da, radi se. Svako svoj posao radi. Jedan puta samo kad prve granate spadnu, ljudi se sklone i šta će dalje opet raditi, tako, mora se. Ako ne bi radili, ne bi ni preživjeli dalje. Prekosavski četnici i velikosrbi iz Bosne ubijaju i razaraju, ali nisu pokolebali šokce Županjske Posavine koji i dalje marljivo obrađuju zemlju i proizvode, bez obzira na rat, na razlike u cijenama i sporim isplatama. Županja najistočnija općina Hrvatske. 48.000 stanovnika i gotovo 20.000 prognanika i izbjeglica već 180 dana žive u znaku opće opasnosti. Sveca imam podrum, pobjegnemo tako. Djeci savjetuju da ne budu na ulici nikako. Dobro, što mislite o ovima koji pucaju po vama? Joj, nek puca u njihovim kućama, samo to, ništa drugo. Da. Ako je to tako lijepo, neka i oni bježe u sklonište, nek nisu i oni sa svojom djecom, nek njihova djeca doživljavaju te stresove. Zima ide, ljudi bez krovova na glavu. Užas. Svaki poraz četnika u Bosanskoj Posavini itekako osjete Županjčani. Na Županju iz sela do sada je ispaljeno nekoliko tisuća teških razarajućih projektila. Stradavaju ljudi, uglavnom civili, a teška razaranja bilježimo i na mnogim uglavnom stambenim objektima. Evo što je ostalo od jedne najobičnije garaže. Pa bio sam kod mene u dvorištu i najedanput je to, u momentu je to sasulo se sve. Ja sam skočio u šupu brzo i nisam se mogao snasti, nisam znao šta je pravo. I ovdje je stalno prisutno pitanje tko su zapravo ti ljudi dobro utvrđeni u prekosavskim bunkerima što tako bestijalno razaraju ovaj grad i okolna sela. Ko četnici, Pelagićevo, Obudovac, to je najveći, od lani se ukopavali. Kad se ukopavali, čuo sam ja sam kao tuča od nas. I evo doživili smo. To je čudo jedno. A ti su ljudi najviše živjeli ovdje iz ove okolice Županje. Pa ima kolega iz tih sela. I ova sva sela, to su bili baščovani, to sve su tu prodavali, ovo su živjeli. I mi smo i svima bili dobri, doli su oni kući kod nas i donosili nam paradajz, paprike, sve. Kažem, bili dobri stvarno. Kad je trebalo nešto tu, mi smo išli kupili što oni nisu mogli dobiti tako, pošto imamo tu poznanstvo više, jel tako? A ovo sagradit sa žuljama i 4 djece od ran i sada tu uništi kad treba u mirovinu, to ne možeš više zamisliti, to nikad to nisam mogao pomisliti. Znam da mora se poginuti, znam da mora biti bival, pričali smo, a ovakav to se ne pamti. 10-ak topničkih granata i malo potom 10-ak raketa iz višecjevnog bacača. Upaljači sa zadrškom namijenjeni razaranju do temelja. Cilj samo središte grada. Srušena kuća na čisto. Nije za stanovat više. Joj, Bože dragi. Dana u dan povećava broj granata ispaljenih na Županju i okolna sela, tako se povećava i broj ljudskih krtičnjaka, nadzemnih zemunica, odnosno jedinih skloništa koje si Posavci mogu priuštiti. Kuće su nesigurne, podrumi zbog podzemnih voda ne postoje. Svi krtičnjaci, a do sada ih je izgrađeno 400, imaju isti osnov, kubike i kubike hrastovih trupaca i zemlje, pa ipak razlikuju se.